dubula ubadidu badakaze yebe siphela mphela bhubela sikhukukazi inqolo bani amanoni kaZulu bayibage abaqephuza nosazi wayidubukele besina bedinga Select Africa TV kanwazi isofsana ngalamthembu ngumzulu kaGojela maGojela intombi esuke umsikazi wabe izinto kanti njalo usipiyadela ngokubona yonkani into yomntwana la bafethu uhleli no babuqulu njengoba hleze nazi bafethu ukuthi njalo ngolesine niyasithola asiphile abantu uhlelo lelo esenza khona ukuthi abantu mabaphile bathole okunohlonze xabasha sekubingelele sikwamukela bayede siyabingelela msakazi sibingelela ababukeli beSelect Africa TV sithi every Thursday asiphile nobabuqulu asiphile nobabuqulu wena ungakhohlwa ukusubscribe lapho usilandele einkundleni zokuxhumana sikhona ku-Select Africa TV ku YouTube sikhona ku Facebook @Select Africa TV ku Instagram @Select Africa TV ku Twitter xabasha sibonga ukuthi suke sibe nawe baba kubonga mina msakazi sibonga ithuba futhi amen ubabaqabhashe umlaphi wendabuko ubabaqabhashe uyabakhulekela abantu ubabaqabhashe wenza yonke into ubabaqabhashe usuka lesho yebo baba seni advance kakhulu ubabaqabhashe nisha ngezinto ezisezingeni elikhuphezulu kakhulu amen nenza njani yazi ngoba into eyenzakala abaqabhashe silaba fethu ngisemakhaya noma ngisendaweni ethizeni abantu bayithola inombolo zenu la banifonela ziningi izinto enixhumana ngazo nabantu babaqabhashe izinto ezenzakalayo uthola ukuthi babaqabhashe uyakwazi ukukhuluma nomuntu over the phone niyaxoxisana uyakwazi ukumsiza yebo baba athi umuntu no yazi nginenkinga la but izinto zakho wena ziyakwazi ukubona ukuthi okay emayibika kanjena umuntu uxake ngo1 no2 no3 over the phone kunjalo msakazi iyenzeka into enjengaleyo into eyenza lonto zimbili msakazi anube nomlozi noma abalozi bese uba nesithunzi abalozi ke bayazi abantu abayizangoma noma abanesiphiwo abalozi ngicanda kuba enye topic ukuthi yini umlozi kodwa kusuke kuyidlozi elithile lingenile kodwa ngixhumana nayo ngekhwele noma ngempempe uyayizwa lonto idlozi futhi okwazi ukulivusa noma ngabe ukuphi ingakho ke sikwazi ukubona inkinga zomuntu online mina ke msakazi uma ungitshela igama sibonga indawo kuyona noma ivoice yakho nje mangayizwa isuke isiconnecta lento ukuthi hayi usibani bani lo nenkinga kanje ngoba umlozi wami wayenziwa ngendlela waxhunyaniswa nami nesithunywa futhi ngendlela so ke msakazi sesiyenze kakhulu kwaxulu lento yokuhlola online either i-call noma i-video call even nokutype or i-voice note kuyahlolwa nje yes even umuntu ethi uyangitesta ngiyamtshela ngithi hayi wena awufuni lento oyifunayo wena ukanje yabona yes noma ngabe ukuphi siyahlola online izolo nje bengingale ngikhipha umama singale beach kwafona omnye usise UK ngamtshela inkinga yomyeni wakhe yena engicele yakhe wathi mkhulu kunjalo uzongifakela ejam ka300 engipha ngoba ubengahloli kodwa lento masixhumana ngevoice iyakhuluma kimi ukuthi wena umyeni wakho unenkinga 1 2 3 uyabona lento inamandla lento esithunywa nomlozi inamandla uyakwazi ukuhlolela umuntu engekho eduze kwakho ngezindaba so ke ingakho sikwazi ukuthi umuntu simlalelele inkinga yakhe la ekhona abese sikunika ikhambi ukuthi alright ke njengoba umoya uthi wena inkinga yakhe nje ngoba kumina njengoxolo ukuhlola online nokuhlola uphambi kwami kimi kuyafana yabona so futhi nje lokungazalwa ngaze ngigeje angiyona into egejayo abantu nje bayazi ngidume kakhulu mina ngokuhlola ngidume kakhulu nje ngokuhlola kwesinye isikhathi sithi sixoxa nawe kanti sengiyakuhlolela yabona abanye sebeyangi-understand kodwa ngiyena lo muntu ohambe ehlola noma ukuphi ngihlelekile into yami professional ukuthi wena ucele ngikuhlolele noma ungene online or ufike esikolweni kodwa nje lento ya online siyahlola kakhulu noma ngabe umuntu ukuphi nezwe siyakutshela indaba yakho ukuthi wena indaba yakho 1 2 3 ukuzilungiseke kumele ihambe kanje
uma futhi ufuna ukuposelwa ukuthi wena ukwazi ukufika la ekhaya ngenxa yokuthi ubambe into ethile mase siqeda ukuhlola basitshela ukuthi hayi lona unenkinga yesifuba ufuna imbiza siyayiposa lo unenkinga yonyawo ufuna induku yonyawo siyayiposa hayi lona unenkinga mhlambe yezitha simnika induku yezitha uma efuna ama-product amanye la ekhaya ngoba khona siyaposa into esiyenza day by day ukuposela abantu umsakazi. Mana-ke mhlampe uma eseposile umuntu mhlampe senixoxisene nomuntu ubaqaphasha wathola inkinga yakhe wavuma ukuthi okay yes nginayo lo nkinga wena qaphashe-ke enkokhelweni yakho noma ekhanyiseni kwalowo muntu wena ubusuthola kanjani usuwenza angithi manje njengoba izinto sizenza via online nomnikelo uzowenza via online imali uyifaka ngqo kwi-account yami ebhala uXulu abese imayisingenile nje sometimes siyahlola ngoba lento yokuhlola ngiyenza ngisho sengilele kwami ngasekho esigodlweni so nje wona wathi ufuna ukuhlola wenza i-deposit masiqeda sikhulume indaba zikamoya bese usho ukuthi mkhulu futhi-ke mina ngihlezi ngiready ngoba isigodlo sikhonele ukuthi sibe namakhubala asiza abantu uma manje uthi angikuhlolele ngithola inkinga yakho sasa siyakubhosela ngoba umuthi ukhona esigodlweni. Hayi yayizwa baqaphasha futhi uyayibeka iyacaca kunento ehlezi ngiphatha kahle baqaphasha ngicabanga ukuthi uNkulunkulu unibusisile ngicabanga ukuthi yonke into eyenzakalayo yini enikwazi ukubona yonke into eyenzakalayo kumuntu nibona into yonke into eyenzakalayo ezweni but nina ningabalaphi bendabuko ufuna singene kulento amen ninonke nje wonke umuntu lapho wendabuko la akhona ukuthi nakho nginawe namhlanje izwe babaqaphasha niyalibona linjani. Yebo baba. Ngendlela enenkinga ngayo kodwa nina nikwazi ukubona ukuthi wenzakalani ngabantu ezweni. Yes. Ngicabanga ukuthi kuqala kwakuhlangana amabutho kuhanjwe kohlasela izinto but manje sidlala abantu badlala ngathi nje benza noma yini ezweni lenu ngoba kufanele ukuthi ngoNkulunkulu bethu nina. Amen. Nithini ngalento babaqaphasha? Ningabalaphi bendabuko nje. Yabona msakazi uthinta indaba ejulile. Number 1 inkinga le ngeke isalungiseka. Why ngisho njalo? Thina belapha sibambisene. Njengoba singabambisena sikwazi ukubamba umbimbi lokulwa ndawonye sibe sisodwa singabambisene. Yayizo indaba. Ngoba umlapho wendabuko ujaha ukudlula omunye. Yayizo indaba. Manje inkinga nje ngeke isalungiseka. Ngoba once ngahlangana nawe inyanga ngifuna ukuthi senze into ethile usubona ukuthi ngoba phela umuntu kuzabe nento umsakazo uyinikwa idlozi njengoba ngidrive uMercedes ngawunikwa idlozi la mhlambe wena elakho lekunika iunu ngiyalinganisa ngenza isibonelo so tisamba ndawonye bese uyajika ukuthi ayi man uXulu useyangidlula sesiyaloyana sesidlelana umoya manje ke ukude ukuthi sibhekane nezinkinga esibhekene nazo emhlabeni as a whole uma sisamonelana sisodwa inkinga nje engeke isalungiseka le ukuthi asibambisene sisodwa yabo uma ngase sihlale phansi sibambisane uthi iXulu ngenanduku eso nawe sibanibani unenduku eso ake silungise ukuthi noma sithi even ikhulu ephezulu kuyibona inkinga yaso kodwa ngokuthi nazo zinencindezelo ethile awukwazi ukuthi umtshele ukuthi esibanibani kuzoba nento esososo sokuyinto vele uyiyeke nje ngoba ngeke isalungiseka msakazi. Hey babukela Select Africa TV hayi ukuthi angifuni ukukhohlisa kakhulu ukuthi ngihlale ngempela ngicabanga ukuthi ngendlela enikwazi ngayo noma uNkulunkulu anibusise ngayo namadlozi enu nabantu bakini nikwazi ukubona yonke into but ngizibuza ukuthi labantu yini bengakwazi ukuthi bahlangane kube khona into abayixazululayo ngezwe lethu because umuntu uthi uyabheka izinto ezenzakalayo ezweni bona bengakwazi ukuyibona ukuthi okay sekwenze ku1 no2 asivimbe lento manje but ngiunderstand ema uthi babuXulu wena into engenisakwazi ukuyilungisa ngenxa ukuthi anibambisene so ukuthi umuntu ayihambele inyanga individual ngoba lapha ekhaya nabantu laba badumile abaCulu ama-actor osopolitics balapha so umuntu mayisefikile ngoba bafika ngethunzi lobumnyama bayabhuka ngoba vele nama ngithandi ukuthi
kwazi ukuthi usibanibani ovela ku-TV uhamba kwaXulu uyayibona loo nto le kuba into eyimfihlo phakathi kwami naye. So-ke kunabantu mina abavela kobanibani TV kule yitori ama-soapies abahamba lapha ekhaya yabona. So lowo muntu uthi uma esefikile seyilungisa indaba yakhe and mina ngiyabafaka abantu kule nto yoku-actor kule nto ngisho abadlali bebhola lapha ekhaya siyabalapha kakhulu. Kunabadlali abadlalela amaqembu amakhulu abadlule kule sandla and hayi sidila kakhulu ngabantu abadumile emsakazi. Uma lapha ekhaya umuntu ovelele noma bathi nama-celebrate ufuna ukusizakala fonela mina ifoni ibanjwa yimina usho ukuthi hayi ngosibanibani kunento engiyifunayo mkhulu sizokubhukhela ufike ngaleso sikhathi ufika ngaso ungabonwa ngabantu ufike sikusiza. Nami bafowethu ngihamba lapha kubabuxulu njengoba senayo ngomunye wabantu abavela ku-TV. Uyayiveza wena. Babuxapasha sivale wena ufakazi ukubafica ebusuku lapha abantu kunjalo ukubavela. So angithi ngiyabatshela ukuthi ababuke kumina ngila ngibona njengenqaba uxapasha kunjalo asiphile noba uxapasha njalo ngolesine bafowethu sihleze sinayo babuxapasha asivale mfowethu yini mhlawumbe ongacabanga ukuthi iyasala mhlawumbe into esesiyikhulumile ngoba izinto ezibalekile kakhulu ubela abantu bezazi futhi eziqhamuka ngakuwena. Especially nje singabakhumbuza sona abantu ukuthi mhla ka-1, 2, 3 April especially sokuqiniswa kwabantu lapho sobe sibaqinisa khona babhukhe nayo inombolo esikrinini sabo nokuthi-ke bakhumbule ukuhlola kubalulekile noma ngabe ukuphi kwaXulu siyahlola phinde sikuposele izinto ezokusiza ungabi nokusaba nokuthi ngifuna abalaleli ba-relax emabeze kwaXulu. Abantu banokufika lapha ekhaya umsakazi bethi sebeqoliwe left and right center cha bakhululeke lapha kwaXulu usenyangeni elapha lokwangempela sizobasiza nje ngokukhululeka. Asilungise naleyo yokuqolwa kwabantu ngoba abantu bebebona ubabuxulu ethandwa abantu bemlandela kakhulu abantu emase akube khona amaqola ayibiza ngayo. Ngike ngaba nayo inkinga enjalo umsakazi ngisho inamba yami bakabazama ukuyihacka ngaphinde ngalungisa. So abantu babuxulu bambona ukuthi umnumzana osemncane lona njengoba bebona nje isidende. So-ke umuntu ngiye ngithi before azonginika imali yakhe akalelisise ivoice mangikhuluma ukuthi mina yini or enze video call bese-ke faka imali simnika ama-order or simhlolele. Hhayi labo fafa abulana bayibiza ngobabuxulu ngoba singafiki thina sigawa umuthi sidume ngokugawa umuthi bese nina nifuna ukudla ngamandla kwaXulu ngoba sowugaya umuthi usugayele nina. Amen. Njalo ngolosine bafowethu siyabonga ubabuxulu sisenayo asiphinde nobabuxulu Select Africa TV, Instagram Select Africa TV, Twitter, Facebook Select Africa TV, uyasubscribe ku-YouTube channel uzohlezi unami ungibona sixoxa nabantu abaphambili njengoba buxolo siyathokoza baba. Bayathokoza.